Ole, chỉ bay level ole, tuần trúng chú PFMS guide tối tế, thì về lẽ lúc ngã PFMS khan, ama kan anh lova khan kan guide siam khan uniform grand nilo khan han ti a, voi khata kan release chuak vek maya, mara chú uniform grand a hian a release dan tu rakha, ano ti dang ama ang khani to lova. ST boys, ST girls, the all girls ang khan kan trend ta a chuwang chuan kha ashana release angai ta maro chu ashana release an tia khan ngeni mun khada thau split ta ngai ta a chumi a split ta na chu video toite kan siam le lockdown ani le masabera chuan PFMS a khan DO a kan lock in ta a mo data operator a khan kan lock in ta data approver kha chu ain ang veka chuwang chuan data operator a tuna chuan kan luta expenditure kan siam don ani kan video ma sa en kha chuan expenditure siam dan ve chu kan traffic to anga expenditure siam dan chunga khan etlem adang lam hret don ani expenditure a et new a kan kalanga tilai ve lai chu soivak angai to lem lova chuwang chuan kan tida mo panga mara chu pakhat kan thana piang hian page in refresh a khalo than mol lo tur ani vendor kan thlanga vendor kan select anga khang kha chu kan select ta file te kan upload anga file number hi tian tia adeta hi vo in hi hetila hian order in siam ni kha anoi zo ka hian transaction date hi chu voin ni ang kharon om sa zela maro chu order in siam kha sanction order in siam kha ni min siam to te ni chon ni kain thana nga ya khami a sanction order in siam ni ya kha in thlang do ani chuan tila hian poisa jong hi kan transfer vek potang 67800 hetila poisa om jong hi in fund don ne khanen milem ti te po kha en masa ula tuna chon 67800 hi kan release tu ne milchia in sanction mu zat le tilai poisa lo in mil lo ni chuan poisa in khoi fe in khoi ma in office lama te po in tir phot don ani tuna chon en mila kan kal tlanga 67800 ta hian uniform grant 24 to 25 kan tianga chuan tilai hian scheme kan select don ta scheme kan select anga zon buewak ngai lo in uniform ti chumela kan search anga hetilai taka hian aron danglam ta hret ton ta ni tilan uniform lo om ta chithum om ta all girls oma ST boys oma SC boys om ta heng ho hian uniform grant hi uneligible ta ni mo OBC tiang vel khan uneligible velova chuwang chuan heng ho tan hian he ani don ta pasabera chun all girls meichia zong khan uneligible ta chu all girls kan thlang photanga chu ta hian a poisa hian poisa zong kan da don ta lo ta ni chu in sanction order khan enta ula all girls omanga SC/ST boys a ombokanga khata khan khami an poisa mu za da kha kan ti don tuna chun all girls a hian kan poisa mu hi 33000 singtum sang thumani a hei hi ka 8 photang ka 8 photanga chuan ti khan he all girls chu lo om ta ni he singthum sang thum hi chuan chumi zo chuan scheme kan thlang le anga mo kan save ma hian scheme kan thlang le anga uniform ti thoin kan chule anga from kan ti sorry uniform kan chunga uniform ron sar sanga ta hian ST boys kan ti le anga mo SC boys SC chau nei tang kha chen SC anon sanction dana kha in en theivekin karinga kha yanon sanction dana kha in penga ST boys a hian kan thlang le anga ST boys a chen heitira ST boys ka thlang to ta hian ST boys an release za thi 34800 chon ka 8 le anga ka 8 le anga chuan hey total amount chu hetiza thinia component kan nei za hetiza thinia chuan paisa chuang a om to lo tikhana zo chia amaro chu SC all girls in neyanga ST in neyanga SC in nei ran chuan component a khan SC kain thlang vele mayang SC boys khamo
kha ordera anot sangson dan ang khan ama kha chuan ani a component khata kan lu tir vekta a tuna chuan khatiang ni lo khan all girls le st boys kha tikhan kan ti sang ta ni kha in sanction order khan chiang deu na langa nga sanction order ang chi khan ti don ni chuan kan ti zoba kan safe anga abaki chu thil akal ang khani to chuan tila hek thil pakhat kan soi do chu safe kha itia hey bp 2025 dash 2621 hey hi aron lan to chuan transaction kha ain safe to ni amaro chu hetilai safe I click khan engemo net wang emo system wang engemo har satna wanga apula tanga in restart le ni chuan hei hi aron lan lo chuan bp hemi transaction hi aron lan lo chuan voucher number hi ron lan lo chuan align safe lova expenditure kha ashani ni siam ngai ashani ni siam ngai ashani ti mela isiam that le ngai transaction kha line safe lo chuan tingan close anga tikhan kalo zota ni kalo zota ni chuan hetla hian est ve kha kalchun zom turom ta heta taka hian engemaw wangin est I click to nu hian est click to nu hian buai alo umpal the ni amaro chu expenditure khami voucher number khai nei to voucher number khai nei to chun antina na thai ka mundang ate kan click anga tiang khan I khami iti zo est vel dong khan alo buai palta a internet te lo chaklova alu theilova ti khan alo buai palta a khatiang ani khan khami voucher number inei to kha chuan expenditure kha rana siam ngai to lo expenditure kalanga manei sai kalanga chuan I search mayanga hei I khoi sa khalo ain save to chu heta hentian in click mayanga tikhan hei hi alo nita edit ahangang kalanga tikhan kachun zom mei don ani kan ti to sa ka tikhan kan save anga engor edit save adikveka vendor ngor lokat back thoi lok englo tu zo khani sorry kati sual pal lawani pay details tahian takhan pay details akan kalanga ain save to sa khan direct in kan lutanga hetla hian kan thlan zomang digital signature hi kan thlanga ta hian a then khata chuan digital signature chau hi omanga ppa e-payment kha lowanga digital signature hi thlan turani pahni lo palpon tikhan kan ti chhun zom le don ani ashana voucher ni to chuan khata expenditure juk siam thatle khate juk ti lekha angai to lem lo tikhani tanga chuan hetla hen narration for passbook hi oma passbook in zia dan turani ma hi chu uniform 2425 chuan ka confirm anga tikhan send for approval kan tianga tikhan kan zo kha uniform siam dan ani a component pakhat noya uniform component noya khan component patni SC pathum mangani chu ST boys SC boys all girls oma wang khan kha ashanin hetilai hi component in enta ula ST girls sa ti zati ST boys sa ti zati amma a voi khata kan ti doctrine kha khatiang khan split turani kha tuna uniform sanction ordera PFMS siam dan chu tur chu ani kalome